Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Zihlobe izinto enkosini sibonga umsebenzi nje esithe sifika sawubona mayibonga Nkosi. Yilento efuna ukushemba hayi lento esiyenzeka. Ngizwe nje ngifika la uHlavana ngoba ushembe ngimbone mina ekhaya lithi egcekeni Manazaretha umvangela umthethwa lo endabeni zasembazwane phansi komfundisi uMbazini. Ngokudabuka ke nje kwesakhiwo inkosi yakithi kwemthethwa uNtemba ithempeli elikhulu ithempeli lizayo. Lo mntwana oxhuma intambo njena usesangweni ekhaya kwaMncwanga. Kodwa ukuba kwami lapha kuyimfihlo angazi noma omunye umuntu uzobona noma angazi ukubona. Le nsizwa le uxaba mina ngiyazi mina. Kodwa ngiyazile ebusuku kuzoba kungolesine. Ngifika lapha ngiyaqalaza ngiyayibuka sengiyambona lo muntu awu. Mncanyana nje ngoba inkosi kade ingikhombisa ebusuku. Ithi inkosi mntanami hamba mntanami kodwa ufika usonde nje kuseni bese uphuthuma ngoba ngizokugijimisa kodwa uyabona lo mntwana mangithi ngiyabheka ngibona imneke kayifiki kodwa kuye uthi chabo amaNazaretha ayamzonda. Hawo Nkosi kodwa manjalo abantu abahamba kancane ePhakameni uthi usuka noma yini imlinde emehlweni bese yaqola ningamnoleseki amaNazaretha ngoba khona umlilo awunikezwe akusuwona wakho. Mina ngizala intombi yakwaCele eMkhayideni. Umama ongizalayo inkomo ezu8 zakhishwa ilanga ubaba ethi yocela bemganisela intombi yakwaSibiya wathi cha lo owami umkhombeni angifuni wathi bizana intombi yakwaCele igama lawo uthi ufunani izela ushila ngalamalanga lapho abantu abangu yayisithi wena mntana mama uganele ndoda wase ngempela selomgana umama eseza uthi kubaba Nkosi yamakhosi lezi inkomo bengizolobola ngazo uthe lo muntu ngizolobola mase ngikhipha indodakazi mase ngizele bese ngiyaqwisa uthi mkhombeni cha bobo akusiye wakho lo bonke mama bathathu wabanikwa ilanga azayithathele bona. Uthi lalela mntanami ubaba useyijola ngenkomo useyasebenza wayesebenza ecwala nje ubaba wasiyasebenza seyikhipha inkomo bantwana basezulwini esithi uyikhokhe eMkhayideni yase liyafika ilanga lethi nyambe unenhlahla abantu abaningi bayidlile inkomo kaShembe kodwa kabayikhokhi. La isithi kulungile thatha lezi zo7 ngiyakupha leyo kodwa ngizokhokha ngazi inkomo ntshela uShembe ukuthi inkomo uyibuyisile. Ngoba khona ingane ozoyizala leyo ngane ozoyizala kuzoba mayami ungayiphazamisi uma bezoyiphazamisa bomndeni ngizoyithatha ngisuse ngoyibeka kwelinye izwe. Uyabona ngikho ngempela lapha ekhaya kwelinye izwe engingalazi ngizohlala kulona elinganantuthuko kodwa ngafike ngahlala kuleli izwe ngoba ngasuswa inkosi yamakhosi ilanga lamalanga. Ngiyagijima ngoba umsebenzi kaNkulunkulu mningi uma kusetshenzwa kufuneka kube start. Kodwa ngiqonda ukusho ukuthi singayona into enhle eManazaretha. Ngofile olandelwa iziswa. Iziswa ngofile.
ngiyangizwa ngithunukala ithi intombi engizabayo nobaba ithi lalela mntanami kuleli bandla ofana nofudu ungagijimi uthi ofana nofudu babone begijima woshona phansi bedlule ngoba bazokuwa phambili ngiyesabe badala basezulwini ezinhlobo ezimthanda uNkulunkulu ngelinye ilanga ngo-1972 ngolwesithathu yafika inkosi yamalanga lamalanga lihamba ngemoto yohlasi ibonakho lafika la imisa egcekeni ekhaya lafikela amalesta labuka iy'nkomo esipayini yajikajika watatazela ubaba kwamupha 7 isikhathi ekuseni ethi emsebenzini ngishilo ngathi ngiyagijima kodwa zona indaba ikashabe ngizalaza bengithume zona ukuthi ngifike ngizisho ngoba kunabantu abanamakhanda abuni bekhona la ephakameni yathi mayifika inkosi yasezulwini yasihamba ekuseni nole zasimahlikihlikithe baka balibone elinye ifoto zasihlikizekile inwele yaphothana yafika yama yabuka iy'nkomo esipayini yayaluza ubaba watatazela egqoke okhakhe eseyecwala emsebenzini omama babephambana egcekeni behla benyuka bephambana bengasase bebona umlilo oshisa iy'khotha yathi uma isisuka lapho yasithi hawu Mkhombeni angigezile hawu ngihambe izweni ngala ngihlambile angithela amanzi ngigeze wamamathi baba washonisa ikhanda phansi umama wasithela ngale kwendlu waxela ukuthi ushefu uzogezaphi lapha egcekeni ushefu ukuthi ufuna ukugeza kuphi khona uthini ushefu manje kanye nawe uyayibuza ukuthi kulowo muzi wakho nakimi ushefu engagezaphi yayisithi hayi Mkhombeni nifuna ukugezela kuleya ndlu le uyawuza uKhombeni njengaphezulu igcwele ingqondo wathi nifuna ukugezela kuleya ndlu wagijima ubaba walungisa khona wandlala amacansi esuka emotini waze wawafaka endlini yangaphezulu wawandlala waqeda wasethatha indishi amaphepha wohlala uney'ndishi ngoba ulazi izulu liyakuna nini wena ucabanga ukuthi kuyawula izulu kusho igilozi mzwana zifika njengoba ifikela isandla leso umake naqala nje ngoba sengizoqala phela ukumshayela lowa muntu nithi niyamthanda ngoba useyahamba kade ningamtheli engahambi noma sengizongcolisa igilozi yasesandla leso yayisiyafika esezulwini eseke wathela amanzi ubaba uhamba lapha ufudumeza isitofu wagqoka umnyazaletha nomama bagqoka imnyazaletha wasegcekeni nje ekhaya sathula-ke siyabukela thina hawu bakithi nomntu omanyezela impandla yakhona uma uyibuka ukhona into esuka lapha ishone ngapha into esuka ngapha ishone ngapha yathi uma ihamba iqeda inkinga ilapha khona uthi uma esefika endlini usegeza ubeka insifo kuyacaca uyamela ubaba esephothela unciphile uthi ushefu uzosula ngaliphi iphawula kulo muzi uyamuzwa manje umuntu esezulwini umlethe kantomadinana uthi ubaba ushefu uzosula ngaliphi yayisivela ngaweli yathi Mkhombeni woza la wasefika isithi hayi lalela la hambe ebhokisini likamacele ufunani ekhonini lebhokisi khona ithawula mzwane shade ngo-1958 ewalicimela uzongema lisekhonini limbozwe yiphepha akazi ukuthi hamba uthathe lona engizosula ngalo wagijima umama nobaba babangamakhanda bahlangana ebhokisini sebeyaphenya nalo uyatatazela unomlilo lapha endlini ubasile wayisenzenje wasithi yaphuma ethawula wathi umama hawu yini ngampela ngasicela ngizongena emkhayideni hawu yini wasiyathatha igijima ubaba esefike emnika wasevela waselimukela inkosi yasiyesule yaqeda ahamba selini yagcoba kahle inkosi yaqama yasithi ngepitiye Mkhombeni wasegijima ubaba yopheka ubaba kawayinendo lobe nami nginayo indle engihlala kuyo akusondela inkosikazi kungena iy'ngane lezokulila nihlala lapha endlini lethu ukuthi ngoba ekhaya uma ungalini uzohlala unayindaba uhamba ucabana nonkosikazi ingilozi ngesiyahamba yasiyahlala yasiyaphuza itiye yathi uma siqedile yasithi Mkhombeni inkosi ikubusise sengiyahamba sengiphuthuma kwasokhulu kwenkosini umthiyane kofika umama uMandlovu lapha ntambama womnika iy'nkomo eziyisithupha khona ufuna ukokwenza ntambama wangena umama uMandlovu wahlala wathi Mkhombeni vuka amasi wavuka wajenza konke kwenziwa wahlala phansi wajabula ubaba wamlalela imbuzi wenza into ushembe wahamba ezulwini wahlala uNkulunkulu uthi uma sephuma ushembe sesesangweni uthi Mkhombeni wothatha lawo amanzi akade ngigeza ngawo uyochela esangweni le nkomo lesibani ngoba khona indoda ewakhelene nayo izofika izoyigquma
gwaza lezi inkomo wathi igama lenkomo ubani wathi umbukani wathi lelo ubani usala kutshela wathi lelo ubani wathi ukhulumani wathi lelo wathi uyayibonakala mntanami uzoqala ngale etho usibona ngomoto izawusakuwe ekuseni iyobe nomkhonto esiswini yangena kanjalo inkomo zathi bathi yavuka ngoba inkomo zonke igcwele umkhonto ebhodo umkhonto ziyaqhuma kodwa lena yeza nomkhonto yafika la lesangweni phambi komyeni kababa yalala yabuka sehlinje empeze ndodeni yaqhumba zayehla yasiyakhumbula ukuthi wathini uthambe yasiyawathatha amanzi yasiyawuqhela yathi mayinceda ukuqhela wasezulwini yasihamba leyo nsizwa yahamba emhlabeni ibuka ngamehlo kodwa isikhumba sesingasekho amathambo asezimbobo sekulenga kwenze njena wathi mntana ngeke uphume umphefumulo waloo ndoda uyoze kusho thini ukuthi awuphume umphefumulo yahlala le nsizwa ehamba sayisoyibuka sonke sizingane amathambo amehlo ayabonakala kodwa ayisekho inyama sekungamathambo uyayibona-ke nawe uma uthi wakhona lokhu kuthiwa yipoki sayibuka le nsizwa sathana yazi kodwa yathi masihamba yathumela indodana yayo akade isebenza lapho kulunde kuthiwa usina yathi hamba nongicelela itethelele kumthetho uthi awungicelela kushembe wase yahamba wafike bamcelela inkosini yamnkosi into sezulwini wasuyaphuma wathi yewuwohla alala phansi amathambo yasiyapha uthi ushembe umkhombeni wothatha amanzi uchele ngawo abantu abasezulwini ngikhuluma indaba kashembe engayibona ekhaya amen ingakho kithi lo shembe lona angifuni ungisuse kuye ngisho ngabe usithandwa sami ngabe uflow ukhisikhisi ulave no angifuni ungithinte kulento ngoba ngiyazi ukuthi ithi mangizohlala esiswini mama uthi bahamba bayawabheka uZulu bafike bathi asamthola umntwana babe babili usizo umkhokheli encabeni bese kwamfowethu ekumela wathi angisabathola abantwana ithi inkosina ngawe uyeza umntwana wami ngizomkhanda entabeni yasenhlangakazi igama lakhe uyongumcabangeli uyeza umkhombeni uthi hambani-ke lapha uthi mina ngacelwa ngesihlanu sawusheleni mshumayeli uyabona njengoba ngilapha nje ku-57 ngangifika noma ukwenzani yakuwe lo useqala ukwenza inkathazo lo useqala umsindo akuzwani nawo kodwa into engiyithandayo ile ndaba kashembe njengoba ngilapha nasezulwini phuma ekhaya ngithi mina wenkosikazi njengoba uthi ushembe angahambe ngiye lena badala basezulwini ngifikele uthi ushembe mangifika uyazi indaba yami kuphi mshumayeli angizange ngigane mina kahle kuthiwa ngize la esandla nese kuwe uyezwa beyakutshela ngithi ngashaba nginayo imali yokuthi ngigane manje uthi cha ukuthi wena ubuyithathela abafazi ngifuna umuniko wami umfazi kodwa hamba uyele esandla nese ngithi inkosi lofana mhlawumbe ngizofika lapho ngoba ngihambe mina ngedwa ngihamba nomfana uthi hamba ithi hamba ngigibele izolo ngothi wesibhuku wathi uphethola ngawukhembazwana iy'moto zemini ngaxaka udade ngibuyele emuva wakhamba insizwa athi ngena la emotini ngusehluhluwe mahhala athathe ngibeke ehluhluwe ngangena ehluhluwe ngafika lapha ngithi bekungo-89 manje cabanga la we-100 ngizofonela bani ngoba we-100 ngahamba kanye ngiyazi mina kangilazi igolo lenkulelo eThekwini angifuni ukukhuluma mawusebathe egolo ngiyalazi ngisenze ulayitho ngami cha angilazi kodwa mangivela ngicabanga khona inkosana la hey wezulu kanti ubuwela manje ngilapha ngazi uzophuma mbheka uthi ubaba ulapha yathi mana khona lapha iqhamuka ifake ikhindi lensizwa hey ngathi mina likuphi ithempela yathi hayi likhona thula nje baba ngalala ngiqubathe safuke kusensahlaba ithi asihamba siyahamba malini izulu ngiyalibuka kodwa ushembe wenze into engiyibona yenza uthi hamba mntanami ngifuna ukunika umfazi ongazi ukuhlupha ngoba lo mfazi omthatheli uyahlupha ngiyambona uzokukhipha emkholweni ithi sengizokunika umfazi ozomnikwa yimi uyahleka umkhokheli uma ngimtshela umkhokheli kuthiwa mkhokheli sengiyogana kodwa ngazi ngizomthatha apha inkosi kodwa ucabanga mina ngilanda ukhiye cha ngilanda ukhiye ucaba awushoki ukuthi ushembe uyazi ukuthi uhlaleleni na uyangizwa uyazi ushembe uhlaleleni phansi kwalezihla mina ngilanda ukhiye ukuthi ngihambe nemali ngihambe ney'nkomo ngiye ukuhleli baba sengifuna umfazi athi baba nangu bese ngiyagana lobe selithethiwe icala usuzweleke ukuthi bengiyaphi la angazi mina kodwa ngihambile kodwa ushembe ngoba ubazi ukuthi nizofika lapha nithi mina sengiyafika ukuthi hayi lomile khumane ngizofika ngisonde bese ngiyofuna le nsizwa yamasokhele yona ngiyaziyo kodwa
angiyazi ukuthi ihlala kuphi kodwa wena sofunana ngecingo sitholane ukuze ngikwazi ukubuyela emuva mhlawumbe kodwa ngizozama ukwenza u23 ngihambe ngiwenzile inkosi ukuze ibone ukuthi ngiwenzile umsebenzi wawo ingasho isitanami uyabona ke wena ngikuthumile awusayenzi into engikutshele yona ningamhluphi baba niyangizwa maNazaretha abayahlupha maNazaretha mina ngihloshiwe mina mangena amabuzo kuthiwa ngena umkhumbuzo ngenisa amabhasi eJudiya amaNazaretha akhe uNkulunkulu waseze nje ukusebenza kodwa abekufika kumejazi nje lithi ayikho nje athi shemba ukuba khilima ngalezo lapha eJudiya inkosi yamakhosi intombazana eyakhona mhlawumbe khona le temple ifike eNewcastle izocela baba cela ukuthengela ngicela ungephusayisi ithi inkosi ithi inkosi enkosise ngiyakunikeza ihamba uyithenge uma esiyithenge intombazana yazenza kahle uma esifike eJudiya ithi ilethile base bayivimba ozwana bathi hayi iqhasha lengayiletha kanjani icathulo kubaba kwasho konke nje angikhulumi ngozwana ngikhuluma ngesikhosisi yes yaphuma indoda umusa vele yaphuma eqhubisheke endini yathi kukhulumithi yaphuma eqhubaqhubaqhubaq yazithi hawaza lapha mntanami bahlezi kanje babili baseyibayivimbile yathi waza yathi yini funa yaqaza intombazana yathi beka phansi yakhipha inyawo yafaka yathi inkosi kubusise intombazana yaqoqa lawa abahoyi bakhenqa umlomo wahamba segqokele ezeyithengwe intombazana engaphelele ithi inkosi kubusise ushembe uyothola kokufuna mayibongosi ubani owazi abantu abangaphelele ufika uzokhola usowazi abantu abangaphelele ngaphezu komnikazi indaba enkulu sekuphakame akugcinanga lapho uma esefika inkosi ngelinye ilanga iyafika inkosi ngo-1974 ilanga lamalanga lafika laphinde labuya futhi ekhaya lafika elama lathi Mkhombeni wathi baba wathi Mkhombeni wathi baba wathi Mkhombeni wathi baba wathi ngizokupha uNkulunkulu wathi Mkhombeni wathi ukhipha inkomo ubhontshisi eyilebondethi wathi cha bomkhombeni mina ngizokupha uNkulunkulu hamba eyimwele ngidusa imoto esolweni yayihambele wahlala ubaba wahlala inyanga ezisithupha endlini ezofikela umsebenzi wokukhuleka nje bekhuleka wahlala inyanga ezisithupha engathi kodwa ehole ecwaka njalo uma efika umlungu empilweni kwenyanga athi ya Mkhombeni hey ayiwolile usebenze kahle nenkomo ngibonile iqoqe kahle wenza kodwa ubaba ulela endlini inyanga ezisithupha akaze aye ecwaka empilweni kwenyanga yangena iholo lelo baba ubaba ulela endlini yangena imali ulele lo bendlela ngize ngiphuza amanzi ulindile yasiyafika wathi ngolesithathu wafika umkhulu uZiko wathi sengifikile ngilethe ushembe uthi ngizokwenza umsebenzi akuthemphela ngisize wona kodwa mntanami ngihamba laba ngabantu banqamela esetsheni hamba ukhepha imbuzi emhlophe ungeze bese uhamba umhlambulula bese ungakhela indlu mntanami umbeke umsebenzi yavula njengoba uzawuthola sangoma esivula umhlahlo ngomthandazo ngibonga isilo ubaba waqala kwavula ukuze sibone sibe nomkhaba nje isilo ubaba waqala enza lo msebenzi ukuze imvulini bewudomoyi uma efika ithi inkosi yenza umsebenzi ngekuthumona mntanami ungababangisa abantu umsebenzi lapha elinda inyanga yezulu yafika yabambela izandla yayikhipha ngapha baba yathi umfana wami usebenza kahle hayi lesibusiso leyansizwa ngithi mina kuwe ungasilahle isibusiso sesandla leso noma khona ukumzonda mthethelele noma khona umnyanya mama ungamkhulumisi namhlanje namkhulumisi ngoba namhlanje ngiyambona nje wena uyabile khona umuntu omnyanyayo khona umuntu obuka kahle mthethelele mfowethu mthethelele ngoba namhlanje kuzenkinga kukhona into esifikile ufikile olandelwa iziswa nase liyakufika insizwe kwaXaba yathi mayifika insizwe kwaXaba yasizwe baba ngizobika yathi ugwezo mama kuhlezi abomama yathi izobika yathi insizwe manje isaba ukukhuluma ukuthi izobika hey lalela ushemba uNkulunkulu
hey ngithi mina manje ufuna sitshela umongameli ngekani ukuthi abonke abantu abagqoka ingubo emhlophe yeke abantu ukuphithizela ngesabathe edrobheni phela bona simtshele yithe siyushambe phela umwethu yena ombekile kodwa ngabe upresident funeka simtshele ukuthi namhlanje president close the shop on the Saturday and Sunday abantu bahambe bayokhonza uNkulunkulu kodwa sesabana maNazaretha mina wathi begcwele lapho kodwa sesizulwini yathi mase befika sithi hayi kunembizo lesebizwayo ehloze umkhozo uNkulunkulu asifuna abahlobo sesilalelayo mina ngiNazaretha bathi ngathi imbizo ngamasabatha laba bantu manje babeza lesabatha nonke lezohlupheka nidla impilo ngabe sakudla ukudla kumnandi bathi hayi phela ethi ngalela kusho mina ngingcotshiwe kuleli bandla lamaNazaretha ngithi mina uma ningafuna abantu batshela ukuthi baba esontweni ngesabatha nithi nina nobabeze ngesabatha nina esontweni ngesonto sizawuvala izindlu zenu waphakamisa izandla ikhansela lathi nxuma lwathi hayi ngicela ukuthi uNkulunkulu osephakameni angithethelele umhlangano sengizoyibiza ngolwesithathu nangolwesine ayizabizwa nje imhlangano ngesabatha lapho esakhe khona mayibonkosi ngoba kasesake lutho ngalento esiyiphethe yasi siphethe ukhiye uthi umothi ibese iyavuleka mayibonkosi yethi mayifike kwazini ihlezi uxaba uyabika yasi yasuka into yasezulwini yawuma njengalapha yasezulu uxaba waseyabika wathi mntanami ngiyakubona ufuna ukukhuluma wasebika uxaba baba lokhu ungacela intombi ngagana manje hayi khona baba uAmen akayekho ekhaya hawu akekho amen zikhona imbuzi ekhaya wathi baba ikhona imbuzi wathi lalela kwegadi impongo mayiphuma ihlahla sokuqala ezofika isikhe phezulu ubese ukho impande yaso uphinde ugijime uyilandele izogijima ke kwesesibili ithi phezulu ukho impande yaso ubuse ugijime iyodle kwesesithathu ithi ukho impande yaso izosidla phezulu usuke izothi mayiqede ibe usibuya isa lapha emanzini zayo kofrobayo uthi ke nawe lezi hlahla uyovuka uyigcobe uzikhe lezi hlahla bese uzigcoba lezi impande bese uyipheka bese ubasa umlilo mntanami uhlala uphuze imaki uhlale wathi umlilo uyayizinyanga yasezulwini wathi umlilo wahlala uqaba wathi umlilo wathi ehlezi wabona into esuka njengalapha iyohlala njengalapha kwaze waba kathathu yahlala njengalapha wathi wenza semnuka yonke le ndawo ehlezi kuyo wathi uqaba uyendlini uqaba wafika wakhuza uAmen wakhuza umlilo yazala insizwe zishaya amabhasi endabenza komthetho bantwana basezulwini ushamba uThixo wasihlahla ekhadi izinto amusudayisela amabhuza aphukana lapha erenki ukuthi asithenge usithathele imsuzwana kodwa ushembe ukhuluma ngezwi ehamba insizwe lalela imbongo uyayibona-ke le mbongo uright ehlakaniphile ekhaya ushembe wenza umsebenzi omkhulu uma ifika ushembe tasezulwini yasi yahamba ibuyele endlini dozuka umkhoza uNkulunkulu yathi uma isihlezi hlobo ezinhle enkosini lensizwa sezulwini yasibuyela bathi inikelisa khona yasi yahlala ima isihamba ibuyele endlini yasigcoba isitiki yathi uma sigcoba isitiki yathi yavela nje sithe ngalena yangena emotini yahamba baqala laba yayoshona imoto yaphelela emgadeni bafica bagijima bafika useyihlalele emgadeni wayesithi thina koshembe sigcoba isitiki ubani ofaka inkukhu lapha ekwazini kwathiwa ngoma wathi nimxoshile uNkulunkulu ekwazini bakhisha ihlala ucela inthethelelo kwenza angathi unazo inkukhu bekhethi wasephakameni yobhabhatiswa yebhemqolo kodwa ufuye inkukhu ekhaya ukuthi uyahlupheka asana bashihoko ziyegcele umshumo uyothandaza uzothathana abantu banukelwa zithinge emakhaya abakwazi ukukhanda amahoko uma usugcotshiwe noma umuntu alisuse libandla umama ucela umkhwela wakhe lihoko inkukhu ihlale phakathi zingawa ngoba inkukhu yadla isikhwehlele endwedwe wathi ushembe bamkhulu ukube kuya ngaba abantu ngabe ngabayidla inkukhu ngabe bayiyeka kanti ingcole kanje idla isikhwehlele sesangoma sengathi maNazaretha singamthanda ushembe mayibonkosi umbule isikhathi akufanele abantu sezulwini siyone ihlozo umbona ngelinye ilanga into abezasebonde baletha indoda ingane encane umama ikhanda leli libukuzela amanzi liyabukuze lithi gumpu bathi mshumane kuthiwa sisekuwo ngangiseyokushumane ngathi mthiwa uzanike mina ingane nje nami ngashaya ufalo wagegezela ngase
ngase ngiyayikhumbula yakithi ngase ngithi sengishona lapha ngathi sisandinda wasimisa washiya abazali bethu besandinda ngithi namhlanje inkosi lengane ngenze njani manje ngoba bayilethe bathi uthe wena ayizekimi mina ngeyini mina ngoba wena uNkulunkulu ngabuyela endlini ngagqoka umnazaletha ngashona lapha ngathi ebuyisana amanzi ngabuyisa amanzi ngayigumula ngayigeza akhipha amanabukeni ngaphosa lapha yagezwa emuva kohlupho ngiyathalaza ngenhliziyo ngayigeza ngathatha ikhanda ngayibamba ngamlenze ngayibhekisa phezulu ngayithi ngane ngaphinde ngayibamba ngayithi ngaze ngiyayimisa unini uvala amehlo ngathi ngiyayifuna amehlo wena uzothi khona sikwenzile ushefu yasebenza ngathi ngizikhana ushefu ufaka ama-clip pad wenza ingane laqina ikhanda laba njengami yaphuma ingane ethi mama yaphila ingane ngegama kashayiko mayibona ngoze ephakameni uhlaleleni wena kusesana lokushunyazwa ngey'noveli ukhuluma ngendaba ukuthi basukasukela cese angifunda incwadi abese verse 4 verse 19 umdala uTitus 2 verse 2 umthathe incwadi amazwi ahlala 21 verse 19 umthathe uDuteronomy 12 verse 7 uthathe uHezekiya 3 verse 7 sheshayisa sekonakela nasezulwini ngoba unendaba esifikile kaJefe ofanele sikhuluma isikhathi sihamba khuluma nayo masufundile nakho namhlanje bonke abantu baphumusa njengokulinganiswa usufuna ukulingana nabantu abeyinkonzo nje wena uma behlebele bethi shiyaphathi lemitho nawe usuzujikizisa izinga umfunani kulabo bantu ngoba wena uphelele khuluma ileta sesule thatha izithuba gijima pen and paper 21:19 amazwi ahlakaniphile siyagijima 6 gijima amazwi ahlakaniphile hawu ngabe siyayifunda omoyeni yebo awephinde abeswako mama abanalo baba emakhaya emakameleni sekuphenduka inkantolo umama uthethisa indoda adumile imoto laphana kade kwenzenjani ithi kungcono ukuhlala ehlathini unokuhlala nomfazi onenkani othethayo waze wathetha ekhaya waze waba isicunulo yase uphethwe ngamadolo nje obheka uphethe uhanje kukhuphe nje emehlweni ngiyakutshela phela ungongokela ngishisele obheka amadolo wasakwazi ukuhamba obheka uphethe inkolo elingapheli obheka uphethe isibhobo esifuba sipheli ngiyakutshela phela manje ukuthi wena awuzwa ingakho ungalayele ekhaya unenkani thethisa indoda wena kulungile ukuhlala ehlane kunokuhlala nomfazi onenkani othethayo Titus 2 yeqela ngalewe umama mayithethe ekhaya uyafeka akasaguqi indoda akayinika ushuguqa nakho kuhlangana phela kunamatafula kunama-coffee table ufake ukudla kwendoda ufake inedress wenzani wemama wena wendoda ukuthi iphethwe yintombi nje mayihola imali ngayisayibona ukuthi yenzani unikeza indoda ukudla ufake inedress lapha egane khona unikeza ukhipha amabele inedress ibhala ukuthi kiss lavi ayijoy inedress oyifakile uyifaka lapha indoda yakho ukuthi siyinazaletha awehlukanisi khuluma 2 Titus Cheshezi uNkulunkulu uyathanda amadoda ubakhulu tshela abantu abangafuni ukukholwa abantu mabakholwe ukuze babe nentatha abantu abanentatha nje babona bababhema osirithi benza zonke izinto ukuthi intatha abakabi nayo ngoba abantu abafuni ukukholwa iphakamisa izandla ezimhlophe kuthiwa siphakamisa izandla ezimhlophe esingenalo igazi engenalo inkani awusiphakamisa ungabi nayo ngisho inkani uma uyinto uyikholwa dala
Baqala besifazana abahlobe ngezingubo ezifaneleyo. Ubani lo sowathi nina faka lezi ikhethi eziphephuka uma uhamba edrobheni ngishibhile ngithatheni ngiyangibona eyami indoda isiyoyoyo. Ubani owathi faka ingubo ezifeza amathanga namaphitikoti uganile uyinazaletha umuhle. Yini ungahlobo ube umama omuhle ufaka ingubo esingalunganga ngoba wena mawenze njalo phela eTexini ungena uzuthinta udriver kanje wenzani uyinazaletha yini ungayithathi. Babe nokuhlonipha noqondo. Kube nokuhlonipha inazaletha liyahlonipha. Ali Paulus elenke umama uyambona inazaletha erenke udla ofish udla yonke into udla amasausage udla amaviyane udla opholoni mnazaletha oyingcwala Mahloni ngezinwele ezalukiweyo. namhlanje abantu bahluba ngey'nwele ezalukiweyo kodwa inazaletha ifake iy'nwele ezinde dadewethu inkosasa awungithethelele ngenami ukushawa ezitimela bafake iy'nwele ezalukiweyo abantu zize zitshikisa abantu bayakophisa benza amakhophi esontweni bayabukisa ubukisa kubani uze ufake iy'nwele ey'tempweni ngoba wena umnazaletha kaThixo ngoba ukhethiwe wathandwa. Nangegolide nangamalephere. Ubone nezitenge ezikhulu. Bahloba ngalezinto umshungane baqhombe bona inkonzo Jeremiah 4 verse 31 bahloba ngalezi zinto abantu bathi bahloniphe emsini omakoti uyathandaza bezo uNkulunkulu kanti uNkulunkulu usemxoshile ngoba wenza izinto ezimbi. Uma uyabona umuntu okhonga khona wenza izinto ezimbi kodwa umuntu okholwayo wenza izinto ezinhle. Uyakwenzani wena ozochithela? Ayifundi kahle uyifunde njengomuntu ongafundanga uyishayine ukuze nokuse lo sesitezi nohlezi kuphi. Uyakwenzani wena ozochithela? Ithi le ncwadi uzokwenzani wena ozochitheka? Noma ugqoka ukubomvu. Noma ungafaka lezi ngubo ezibomvu uthiwa Valentine. Noma imbatha igolide. Noma ungafaka igolide. Noma uqa amehlo akho ngombuzo. Lalela mshumane ubuka bayakho bapenda amashiya lapha bengomama. Nipenda amashiya ngamana sesenzani? Webungazi namhlanje kufuka nagana ukale gado nganastele ngalo. Lalela ayibulldozer le. Hamba washa amashiya ngoba wena uyinazaletha. Upenda amashiya baba njani? Uyakuhlaba ngeke. Bethi uyahloba ngeke. Abakuthandayo bayakudela. Abakuthandayo bayokubiza ngesikanyenye bathi nasi isikanyenye nasi isikhawundana ngoba wena upenda amashiya. Qwi ngemsizi. Lemsizi egcwele etafeni hamba uyithi ngoba wena usuyinazaletha wakhetha inkosi. Bafune ukuba ufe. Abantu bonke bazofisela ukufa. Thoma phela ngalikhona ngibizile. Hlafuna. Uza kuthi xa nisho ukuthi usenzeleni konke lokhu inqobo uThixo wethu. Uyilapha abantu bazobuza ngomashuma ukuthi nisenze wena funda umshumane 7 verse 17 wena eyokufaka leyo bese ngiyayibusela umsebenzi kaNkulunkulu. Ithi inqobo kuzobuza ukuthi usenzeleni yini lo yenzayo ngoba abantu banomona uma uNkulunkulu umuntu emphinto yakhe abantu bayalo. Khona uyaphendula athi kubo. Yebo. Lokhu ningdelile nakhonza uThixo bezinye. Lalela yeke. Hlala phansi. Abantu namhlanje bakhonza ingane kwala bafuna ukudala uba bebe ngoshembe kusuka isiphukuphuku sifuna uba ujembe. Ungazenzi omubi kakhulu. Ayiphinde futhi. Ungazenzi omubi kakhulu. Uyazi wena ukuba ufunda njengami ngabe ngithi. Mbuke. Hey ungazenzi omubi kakhulu kwenzela ukuthi abantu babone ukuthi sebebaba abantu ngemisebenzi yabo uyiphinde. Ungazenzi omubi kakhulu. Ithi le ncwadi lingazenzi uyabona ukuthi usumubi ngendaba ngamanga ukubhaqa amadoda nokuqonywa zintombi kodwa uyinazaletha uhamba utshontshe imoto wenza yonke umsebenzi kodwa usuyakholwa. Ithi incwadi ungazenzi ubani uthi ingane uyinazaletha. Futhi ungazenzi isiwula. Uyabona ukuthi usuzenza isiphukuphuku noma uhamba nje usuyaziwa ukuthi unazo isiphukuphuku kumele ungazenzi isiphukuphuku. Yini ukuba ufe kungakabi isikhathi sakho na? Ifana nesithuko abantu sebefasa kafike isikhathi sabo ngoba baphambene nomthetho kaNkulunkulu. Abantu abafuni ukwenza indlela yokukholwa hlobo ukumkhoza uNkulunkulu. Sengathi ke namhlanje yena singabuya endleleni yokuba simesabe uNkulunkulu sithande abantu esizulile siyazi ukuthi uma ubuyele ekhaya uthi inkosi ngicela ungiphe into ethize namhlanje lalela namhlanje abona abangasebenzi mntu ushaya bakavula umsebenzi.
namhlanje abantu amabhizinisi oluvale ibhizinisi makuyisabatha ulithi phaqu lezo ulufana iphaqatha ngobona uyothi uma uluvula nje mase uvela umsebenzi eqeda umsebenzi kaNkulunkulu abantu boshawulani beze bosithela ngale ngoba unobusuhamba noNkulunkulu sengathi ke namhlanje ushembe sengathi ngasikhumbule esanda neso asase Chumayeli lelila uNkulunkulu ongikhumbula ngobamba lezi insizwe 23 kodwa khona ngizobamba khona ngazi ngizobamba kodwa khona ngizobamba 23 kodwa ngazi ngizobamba eke sikhuluma indaba ngokanhlanje namhlanje mshumane kulabantu abagida enjobeni bengaze abanganazi isikoshe esibovu kuleli banda akwazi ukuqala esikosheni enjobeni ungayanga esikosheni esibovu noma uzumdala unentshebe sifaka isikoshe esibovu silinganisa unikwe isibusiso akukhipha umuntu ungene kwesimnyama usilinganisa usiyosibeka ebhokisini njengoba usile njengoba nje imgidi ijomba yonke umgidi kaShembe uphelele uhlanganisiwe hayi ngokhuluma 23 uzokhuluma 23 ukuze kwazi kahle ukuthi 23 uyinto enjani ngoba khona abantu abangabazi 23 yabona insizwa mama 23 ingoba siyasebenza khona abangena ngo2 kanjalo ukuthi 23 wona mawungena kwamanje inkonzo kuze kwakhulunywa ukuthi ubaba umphenduka esitimeleni ngaphenduka emoto cha kwakhulunywa ngemithetho ukuthi umuze ekhaya ngiyahlupheka kunje kwakunemithetho thina esikhulu esikubo 23 namhlanje sekunemithetho eminingi njengomasipala owazi usuka kule mthetho esiphethe isonto usunjengomasipala usafuneka ukuthi sekufanele uhambe lapha imithetho lelisonto ukuthi 23 ila ukhandwa khona indoda u14 ila ukhandwa khona umama u25 ila ukhandwa khona intombi ngabe kufunda incwadi abehluli ukuzwa ukuthi uNyumeri bathi umbhala 17 verse 31 uNyumeri ngale ukuthi intombi ufanele kube intombi ethiwa siyilondela abantu abanjani uma umuntu eseqala ukuthi ahamba abawugenukile inkomo kwaHadebe awuthiwa lowo muntu asombhasobho ngoba uzogcolisa ibandla asinikele thina sicela sibusiso umbukele isikhathi baba indaba enkulu sesisuke sithi umsebenzi kaShembe inyanga yezulu sekhuluma ngami ngizwa manje sengikhuluma ngami mina ngacelwa ngagcotshwa entabeni futhi mina ubaba Mshumayeli angigcotshwanga mhleki athi mangifika entabeni athi hawu Mshumayeli wami usumshumayeli yasibeka isandla lapha into sesizulwini ngengezibeka mina ngoba ubaba lengwevu yasibeka isandla yasiphinda isibeka lapha yasiphinda isibeka lapha athi hamba Mshumayeli ngangiza nezaweni ngisuka nasendumo egcwele imoto ngikhuphuka intaba ngafike ngagcotshwa entabeni ngathi ngehleli ngamenyeza manje ngeke ubenzele ukuthi abantu abanikiwe Gcotshwe ngeimbuzi nangeenkomo uzola nabantu abanikiwe phela umuntu ogcotshwe ngeimbuzi nangehlanu nenkani esontweni ngemphatha kunomunye umshumayeli umfana cha yabona nje mina bangiphethe abashumayeli mawufika lapha khona abashumayeli bangiphethe ngempaca ya futhi nabo ngiyabengitshela ngiphethe bafana uma ilethe inkinga la esontweni bafakeni isonto lonakala nje lebulawa yithi uma ufika abantu bengaka Mshumayeli akwenziwa lo Mshumayeli akwenza cha umshumayeli umvakalo omhle phathi inkonzo iphele bese ethi mfana wami la wenza nje usalulungisa ukuze uhlonishwe lo Mshumayeli ethempelini ufuna ufela njengento ayesidwaba nje wena umvakalo umfundisi yini inkinga yakho akwenziwa nje sonke futhi uma ungamthanda umshumayeli umvangeli awuhlakaniphile la ekhaya uma umshumayeli ngamthanda umvangeli uma umshumayeli kunyanya mvangeli khona inkinga onayo hlala phansi angibiza umkhokheli wenze njani bese niyaxoxa ngoba mhlawumbe uxoxa nenhlalo sokuthi umshiye umshumayeli ngeke umphathe kahle lokho awazi ufika esitolo ubeke iaccount kunemnyango ongena umuntu obhizinisi langasemuva usufuna uzothenga wena ungene ngathi ngizothenga usungaphakathi uma ngapha kuyaccount umshumayeli bese etranslate izinto ngikholwa usilisa elibandla phela abantu abahle nganibuka ukuthi nibahle kanjani mayibonke Nkosi asithandaneni ke sihloniphane mkhokheli ungamphendula umama mayizishiya umambona ukuthi uyashibala azaphenduke ngani phela uhamba ngendoda hamba ngo-BM wena uhamba ngejet wothula nje hakulungile mntanami ngiyezwa ngoba umama wamphendula uzofana naye kuleli bandla kuyahlonishwana abantu aba namhlanje uShembe uthwele kanzima uThemba lenkosazana luthwele kanzima ngenxa yethu ngithi ngibuye uJanuary sengiyohlala phansi Mshumayeli ekhaya sesiyahlala sithi siyadlela isiyeza insizwa yomshumayeli uXumalo ithi baba kufika inkosi ithi angeze kuwe ithi inkosi yasephambili uThiko mntanami
uyangibona ngena ngepulpiti leli amasabatha onke kaJanuwari ithi ke lo nkosana baba ithi yini dala ukuthi ngingangene epulpiti uthi baba angazi uthi lalela uNkulunkulu uyobuza kini dalisuthu usho njalo ebusuku uthi uyobuza kini ubani lo ngithathele inqumo mina ubani lo ngithathele inqumo mina ubani mina othathele inqumo ithi ubani lo nonkulunkulu ongenisa inyanga lapha ethi inyanga kayisekini mina inyanga isekimi uthi lensizwa sishini bana yathi ingakho ungangenanga epulpiti ngoba ngithathele inqumo bangilethele inyanga uthi hamba utshele lo mfana ngiyamazi uzothi uzoyikhuluma le oye ngathi no oyotshela abefundisi mabesaba futhi ngiyela mina ubaba ngomtshela akasikhombise lo walethe inyanga ubaba ukuthi nami simbone thatha uthi mbone ngoba urongabi ukuthi uthatha inyanga isuke kushema sithi ushema ngoNkulunkulu kusuke mina thatha inyanga ngize kuqala bona nje manje labakala kanjani abahlakaniphile nazo inyanga babezokuhlolela hlolela ushema ingane lapha inyanga ayisule entabeni kafika izangoma bakhumbula abanye umfundisi uMpanza wayeze inyanga izangoma zingamashumi izangoma zikhupha ihlezi ulayini yasuka inyanga yaSulu yaye kunikeza yaqonda kuzo yathi hey khuluma banikela wathi mayifika wesithupha wayesethi uMpanza laba abantu bezesa esangomeni esikhulu sasezulwini yathi ningabazonke webona labanje bayazi wena Mpanza wazi uzokwenzani usho inyanga ayisuka bathi mabefika ezifika lapha zayinikeza izangoma ayijakadula ayiphoka ayijakadula sesimbonile uNkulunkulu wazo ubavimba nje wena ukuthi mabaye kubani ngoba mbonile wabo uNkulunkulu mayibona Nkosi sengathi namhlanje bethu abasezulwini lapha esandla neswe uNkulunkulu hayi akaniphi iholo elikhulu Chambe baphi iholo elikhulu baphethe ngolembozana kuze benganethi bahlale kahle kuhambo abantu beqhwaqaza ngecathulo betsala ngazo phambi kwethu nathi sinazo sishiye emabhokisini kodwa ngoba sinogadlangada sinoshebe into enhle inono lafezulwini asinandaba noma ngaze usubuke usihlolodele sihlezi phansi sihlezi nento siphethe into engcono wena uphethe ngabe ngifuna incwadi kaMatheyu ithi noze nihlabele ithi ubusisiwe usawe igama lenkosi thina siphethe into ekhona nje sihlezi uyayibona ukuthi sihlezi nawobu sihlezi noshebe amen 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 Sesithatha isihlabelelo emva kwasubaba umvamelo besephethe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngosini ngobusise